Олуник кис күнігер жүгіскай корато скулалары маңнығы класска кирер оғыла саяпқаларын қому yoқтары. Кейін коракка түрден алты скулалер бұйыл маңнығы класска үстігін чекерін оғы кирері бұланнаныр. Документу тутуға туық олары екейді. Түреппі тоғытын талбыт оскулатығар киллерері қыллар досихили Александра Хлопкова. Бұйыл аң маңнай скулаға кирер оғыларын документтарын тутуы қағаңғытағарды әрді олуну 2 күнігер ұтылды. Ол заявлениенен баппата оғылар, отайын басты күніттен сақылан, уже атын любой скула заявление беректірді. Бұйыл документы туту сүрін олар ета. Осколалар аны оға уанна төрөппіт пропискатын көрөр болдулар. Онын оға сығырылы тәрі территориятын осколатығар кирер кықтанар. Төрөппүт манна кэлэн заявление хүрер, онна төрөппүт тоотун кытта олорор хиригер бу бихе школа бутун микрорайонгар пропискалах болуктах. Тух бар пропискала бардагдан китбет бега. Потому что тогда хото бу микрорайон наха кең, наха бега атастах байжелер барлы. Омунна вакат таха болун юки күнүгер орон тоолар баратар, класс бар тоолар. Гимназиялар корат бастың осколаларын аттыгар турар желерге пропискалыбын ден билдерилер номну яммыттар. Кахыт интернет өңөтүнөн да туханар жон элбәбит. Бир мандык нөмерге беги эрие сырыттыбыт. Тәһәгә пропискалыгыты сумматы тәһә болар. Суммата он? Временная прописка влади. Временно ден туралар. Тәһә ярыңа тон документ. Отын неделейнен орындар бузакты. Кәкке сылларга кийин корат нәһиленете сүрбе бырган улаппыт. Онтон Чакускайга саңа скола тутуллубатын керете. Онон сколага кире чахчы кахалгага кубулуйбута мелжахеллибет. Хоно сылжан очараттагы нердеттен сколаларга терапевттер көгөлөр группаларын терии бу сыллата болар көстү. Терапевттер маны теңе сколаларга олунню 2 күнүгөр ким кахыс очаратынан документ туттарыктагын чопчулур испехеге оңороллар. Саха национальный гимназиятыгар бар испехекке бүгүн 104-дан 5 ога бар. Кускай корга оскола даганы детсатта уровенегер сахалы группалар каларга тийбеттер. Прописканан көрөллөрө мен хачча шөйген алам. Сөтөкке оголору уровенлеринен араран гимназияны общеобразовательный школадан каяны алдырып койгон. Жакуска юрдунан быйыл 5 эби маңнайгы класс аралары буланнанар. Оларын сахалы тыллах төрөбүт тылынан үйрөтер. Айы кахатыгар саха гимназиятыгар, саха национальный гимназиятыгар эби класстар ахылбаттар. Сенен осколларга эби класстар ден олох ажысага ек оскола арьер. Хеп таватерге билим бары булчары олон туралдар. Оны онтон эбилар кахтары сох. Ога саны сенен сылай элби турар. Ора бу битек 5-6 хылылан көрдөк сылай балтыралтычтан бахо оғадан элбир оғсаны. Остколаны району сирер талар кем аспыта беллер. Бүгүнгө ого каяда сколага кабыстагына улахан үйрү болсук. 2017 сылга маңнагы класска кирер оғсаны үс аңар тыгынчага тийектек. Бу аңардас бүгүн уяннарга сылжар оголар испектеринен. Онтон эхилгеттен бүтүн дойду бара сколалара бир сменага үйренектектерген федеральный закон ылылан турар. Александра Хлопкова, Юрий Филиппов, Василий Слепцов, Саха телевидениете, Жакускай.